Djevojka brža od konja. Bila je nekaka djevojka koja nije rođena od oca i majke, nego je načinile vile od snijega izvađena iz jame Bezdanje prema suncu i Linskome. Vjetar je oživio, rosa je podojla, a gora lišćem obukla i livada cvijećem nakitila i naresila. Ona je bila bijelja od snijega, rumenija od ružice, sjajnija od sunca, da se take na svijetu rađalo nije, niti će se rađati. Ona pusti glas po svijetu da će u taj i taj dan na tome i na tome mjestu biti trkija, pa koji je mladić na konju preteče, da će biti njegova. Ovo se u malo dana razglasi po svemu svijetu, te se prosaca skupi hiljade na konjima da ne znaš koji je od kojega bolji. I sam carev sin dođe na trkiju. Djevojka stane na biljegu i svi prosioci narede da se na konjima, a ona između njih bez konja, nego na svojim nogama, pa im onda reče: ja sam onamo postavila zlatnu jabuku, koji najpriđe do nje dođe i uzme je, ja ću biti njegova. Ako ja prva k njoj dođem i uzmem je priđe vas, znadite da ćete svi vi mrtvi na ono mjesto ostati, nego pazite dobro što činite. Konjanici svi se pogledaju i svaki se u sebe uzdaše da će zadobiti djevojku, pa rekoše između sebe: znamo odista da neće ona ni jednome od nas na nogama odbjeći, nego neko od nas, ako toga će Bog i sreća danas pomoći. Te tako kad djevojka rukom u ruku pljasnu, svi potekoše u jedan trem. Kad je bilo na po puta, bogme djevojka odvojila bješe, jer pusti nekaka mala krila ispod pazuha. U to ukori jedan drugoga, te prionuše i obodoše konje i pristigoše djevojku. Kad ona viđe, izvadi jednu dlaku iz glave, te baci i onaj isti čas uzraste strašna gora, da ne znadoše prosci gdje će ni kuda će, no tamo amo te za njom, a ona opet daleko im odvojila, a oni obodi konje i opet je stigoše. A kad djevojka viđe zlu i goru, pusti jednu suzu, dok buknuše strašne rijeke, te se zamalo svi ne potopiše. Za djevojkom niko više ne pristajaše do samoga careva sina, te on pli na konju te za njom. Ali pošto viđe da mu je djevojka odmakla, zakle 3 puta imenom Božijem da stane, i ona stade na onome mjestu na kojemu se nađe. Onda je on uhvati, te se za konja vrže i prepliva na suho, pa se uputi jednom planinom doma. Ali kad dođe u najvisočiju planinu, obazre se, kad li mu djevojke nema.